Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u novi podcast. Velika čast i zadovoljstvo danas vam predstaviti gospodina Zdravka Rejića, velikana hrvatskog sportskog novinarstva. Gospodine Zdravko, dobrodošli u podcast i hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme i energiju za ovaj razgovor. Ma to je meni gušt, da odmah tako kažem. Hvala vam na komplimentima, naravno. Čovjek koji cijeli život radi u novinama, naravno da je onda poznat, da sam isto tako u sportu, da sam radio na nekom drugom sektoru, isto bi tako bio poznat. Jeli? Međutim, meni je novinarstvo zaista život, to je najljepše zanimanje koje postoji na svijetu, samo da je malo bolje plaćeno. Mislim da je, ja sam ušao u novine, moram kazati, ja sam ušao u novine u Slobodnu Dalmaciju kao junior Hajduka 26. prosinca 59. 3 godine sam honorarčija i onda su me uzeli u stalni radni odnos, tako da sam mali milijun godina, da tako figurativno kažem, radim u novinama i uživam to, odmah moram kazati, jer je, opet ponavljam, novinarstvo divan posao, upoznaš mnogo ljudi, pišeš radiš ono što voliš, a to je najveći užitak i mislim da sam stvarno na neki način napravio neku karijeru. Sama činjenica da sam, da se pohvalim, bio na 11 europskih prvenstava, 5 mundijala, 13 finala Champions lige, Hajdukovih utakmica mali milion, 270 utakmica reprezentacije Jugoslavije i Hrvatske, dakle to je golemo iskustvo ako ništa drugo. Ali ja bih vas vratio još malo za ovaj početak, još godina nekoliko unazad i da mi ispričate kako je počela ta prva ljubav Zdravka Rejića i Hajduka, prva ljubav Zdravka i Baluna, kako vi kažete dole u Splitu, i da mi nekako malo vratite te u dane djetinjstva i ko su bili vaši Hajdukovi heroji u samom vašem početku. Gledajte, dakle ja sam igrao u juniore Hajduka, tamo je u to vrijeme su radili se radio prenosi, a komentator je bio Davorin Rudolf koji je kasnije postao ministar pomorstva, pa bio je i ambasador u Rimu. On je čovjek golemog znanja i značaja. On je u to vrijeme, kažem, bio urednik vanjsko-političke rubrike Slobodne Dalmacije i sluša jednu moju diskusiju, priču među juniorima, kako u to vrijeme smo od svih tih juniora bili jedino Zlatko Radovniković, sin trenera Radovnikovića, i ja bili smo gimnazijalci, drugi su svi išli u ŠUP, škola učenika u privredi i tehnička škola, tako smo mi ipak imali bolje obrazovanje, odnosno načitanost. I on je mene vidio, sluša neku moju diskusiju i reka mi o meni da je vi, pa kaže, bili vi došli, a ja imam 18 godina, bili vi došli u Slobodnu Dalmaciju u sportsku rubriku. Ja govorim, noću ako ću pisati o Hajduku. A on kaže, pa ne možete pisati o Hajduku, morate najprije naučiti zadat, morate. Tako sam ja 3 godine rješava pitanje križaljki i kako sam bio blizak Hajduku, neke vijesti, neke informacije sam donosio, na primjer da jedan trener u ono vrijeme, velikan trener koji je trenira Partizanove bebe i napravio sjajnu generaciju Partizana, došao u Hajduka, Florijan Matekalo, dobija nogu, dobija otkaz. Ja sam donio tu vijest, oni nisu potpisali ZR, nego su stavili SD, Slobodna Dalmacija u to vrijeme. U to vrijeme nije se to potpisivalo sa redakcijom, kao što se recimo i danas radi, da mnogi potpisuju inicijale redakcije. Dakle, ja sam sada čezno kad će doći taj moj prvi potpis i kad ću ja nešto tako napraviti. I kasnije je to stiglo jer sam napravio razgovor, prvi veliki razgovor sa Antom Mladinićem Bićom, trenerom koji se vratio iz Beograda sa visoke škole visoke trenerske škole i preuzeo je Pionire, kadetsku juniorsku momčad akademiju, je preuzeo školu nogometa, je preuzeo, pošto je on bio učenik Luke Kaliterne, on je na tim temeljima nastavio, a u to vrijeme je Hajduk jako loše stao, borili su se za opstanak, to su bile crne godine bijeli, da tako kažem, ali je, moram sad to ispričati, zato što je u to vrijeme se pojavio jedan čovjek, Tito Kirigin, koji je došao u upravu Hajduka i on je kazao, mi moramo napraviti sve da naša dica, naši igrači se stasaju i da mi stvorimo svoju momčad. Zanimljivo je to bilo, evo da vam kažem,
51. na prigodu 40 godina Hajduka, Josip Broz, maršal Tito je bio pokrovitelj Hajduka i darovao je Hajduku 3 biste, Marksa, Engelsa i Lenjina. I te biste su bile u predsjedničkoj sobi i Kirigin kad je došao onda je kazao, čujte, ove biste mi maknimo odavde, stavimo u trofejnu salu, a ovdje stavimo 3 slike Ilije Petkovića, Slavena Zambate i Josipa Skobara. Tako da znamo ta 3 igrača koji su otišli iz Dalmacije, i onda je rekao on tu njegovu čuvenu rečenicu, mi moramo znati i kad ptica poleti iz Dalmacije, a kamoli da pustimo ovi naše igrače. Tako je krenula ta Biće Mladinić sa tom školom, njega naslijedija Tomislav Ivić i tako je krenula sjajna generacija Hajduka i renesansa Hajduka. Ja sam to pratio, pošto sam bio, kažem, i junior Hajduka i onda malo pomalo urednik koji je pisao Joško Franceski, sjajan urednik moj, on je meni prepuštao malo pomalo da ja vodim bijele ili druge sportove, ali uglavnom sam pisao nogomet. A da vas pitam, one 3 titule u 50-ima, koliko se vi toga sjećate, koliko vam je ostao u pamćenju, eto i zagrebački poklon Splitu, Bernard Vukas koji je kasnije postao... Ma kako nije mi ostao sjećanje, Bože moj, kad sam ja tamo živio i igra, moj tata Bruno... Kako je izgledalo tada i ta liga utakmice i kakav je bio Vukas, evo iz očiju čovjeka koji ga je gledao? Ma kažem vam, moj otac je bio nogometni sudac, prvoligaški nogometni sudac u to vrijeme i imao sam privilegij da gledam utakmice iz terena. Tada su suci dobivali mogućnost da gledaju utakmice iz terena. Ja sam gledao te utakmice Bernarda Vukasa, gledao sam ga na treningu, tamo sam odlazio stalno. On je bio čudo, on je bio Messi onoga vremena, samo nažalost nema snimaka, nije bila tehnologija takva. On je sam mogao dobiti utakmicu. Hajduk je u to vrijeme 3 puta bio prvak, 50., 52. i 55. Moram opet naglasiti jednu stvar, da su Hajduku iz Beograda 2 puta oteta 2 prvenstva, što je bilo, sad da ne ulazim u te detalje, mogu ispričati zašto i kako, međutim sigurno je da su oteta 2 prvenstva, Hajduk je tada bio najbolji, ali možete mi reći, oprostite što vam upadam, samo ja ne znam za tu priču ili sam zaboravio, da mi samo ispričate kako je došlo do toga, koja 2 prvenstva su tada. Ovako je bilo. Hajduk je dakle 50. bio prvak, nakon toga su išli na turneju u Južnu Ameriku i tamo su bili gosti Juana Perona. Odigrali su utakmicu recimo s Boco Juniors koja je bila, kažu svi, fantastična utakmica i Peroni je rekao da ostanu još 10 dana u Argentini. Hajduk je Šime Poduje, koji je u to vrijeme bio alfa i omega uprave, on je tražio dozvolu od vlasti, obratio se vlastima i iz kabineta Tita, odnosno Kardelj je rekao ostanite zato što je tamo bila jaka ustaška kolonija i onda je to tražilo se utjecaj ovi komunističke vlasti, razumite, kod Perona. I ostanite vi još. Ovi su rekli, međutim, Fudbalski savez Jugoslavije nije dozvolio odgađanje utakmice, nego je Hajduk morao odigrati te startne 2 utakmice proljetne, kad je nisu vjerovali ovi iz Hajduka da će se to dogoditi. Međutim, kad je rečeno da moraju igrati juniori, onda su igrali juniori Hajduka, pojačani sa 3 veterana, sa 3 veterana koji su već ostavili se odavna nogometa, Iver Dovniković, Batinić i još vratar. Tako da je ta utakmica u Splitu su izgubili od Brska, tada je bio Brsk 2-0 i igrali su u Subotici protiv Spartaka 0-0. Tu su izgubili znači 3 boda, a Hajduk je vodio bitku sa Crvenom zvezdom. Na kraju se pokazalo, ne na kraju, nego se onda vidjelo da je Hajduk zaostao samo malo iza Crvene zvezde. Hajduk je došao u Beograd poslije toga i Frane Matošić je došao u Fudbalski savez Jugoslavije i rekao je, došao sam ovdje vidjeti imali ovdje 1 gram poštenja jer se svi nepošteni. A sad ćemo vam pokazati šta je Hajduk. I Hajduk igra protiv Crvene zvezde, pobjedili su 4-1, razbili zvezdu, ali su na kraju ostali s bodom manji.
To je jedna od tih. Drugi slučaj je bio isto tako 54. godine kad su Vukas i Beara trebali igrati za reprezentaciju Jugoslavije, trebalo se igrati u Titogradu i oni su krenuli iz Splita brodom do Dubrovnika, jer tako se tad moglo putovati, međutim nakon toga nisu mogli otići dalje, nego su noćili i tada su oni suspendirani i zabranjeno je igra za Hajduka 30 dana. To je bila jedinstvena kazna koja je ukazana zato što nisu stigli pravovremeno na početak priprema. Fudbalski savez je kaznio 30 dana. Hajduk igra protiv Sarajeva odlučnu utakmicu koja je značila da preuzme vodstvo. Igrači Hajduka su upravo je odlučila da se ta utakmica preda. Hajduk igra protiv Sarajeva u Splitu, nisu istrčali na teren, sudac je odsvira kraj poslije 15 minuta, odigrana je prijateljska utakmica, Hajduk je pobjedio 4-2, ali je zaostao i izgubili su naslov prvaka. 60. su bile siromašne, to je doba i kada vi eto i krećete i baš rad, aktivno praćenje Hajduka, ali one su rezultirale prije tih sjajnih 70-ih, ali 60-ih niti jedan kup, niti jedno prvenstvo. Kako je to objašnjavati? Jedan kup. 67. prvi kup sa Dušanom Nenkovićem. Hajduk igra dva finala kupa protiv Brska, beogradskog kluba, koji se kasnije zva Beograd, i oba dvije utakmice izgubija 2-0. To je bila tragedija, jer su svi računali da će Hajduk napokon osvojiti. Ovo je značajno, da je 55. godine Beara otišao iz Hajduka. Vladimir Beara, otela ga je Crvena zvezda, angažirali su ga. Beara je bio nezadovoljan s Hajdukom, sa tretmanom, i njega su vrijeđali u Hajduka, govorili su mu da je vlaj i tako dalje, ali to sam htio naglasiti, Hajduk ima Vukasa i Bearu na vratima i Vukasa u terenu. Ima i Franu Matoša koji je već bio u nekim godinama, 34 godine, za to vrijeme su to bile velike godine, ne kao danas. Ali Frane Matoš je bio strijelac, bio je autoritet. Drugo su sve bili borbeni i ratni igrači koji su se borili sa velikim žarom. Tu je ta Hajduk je tako igra za tim našim dalmatinskim temperamentom, borbenošću, željom da se afirmiraju, željom da pobjede, ali ova dva su bila tehnička elementa. Kažem, Beara ne savladi i Vukas koji je sve moga sam odlučiti mnogo tih utakmica. Znači, Hajduk je jedini kup osvojio 67. Tada se ta utakmica finalna igrala u Splitu i to je velika prednost Hajduka bila. Zašto? Jer su se sve utakmice finalne kupa igrale u Beogradu u čast rođendana predsjednika maršala Tita. Međutim, ovaj put je bila zauzet teren, stadion JNA, zato što su bile vježbe za slet i onda se ta utakmica morala odgoditi. Hajduk nije pristajao na odgodu i onda je bilo ždrijebanje u Beogradu gdje će se utakmica igrati, da li u Splitu ili u Sarajevu, i Žika Jolović je bio predsjednik natjecateljske komisije i novinar beogradske politike Kosta Stamenković je izvadio iz čupa Split. Tako se igralo u Splitu i to je bila velika prednost Hajduka i Hajduk je tada osvojio prvi kup. Inače, to je početak renesanse Hajduka, to je ono što sam naglasio, da je došao predsjednik Hajduka Tito Kirigin. On je tih godina 65. 66. 67. 68. dovlačio igrače iz Jugoslavije, najbolje igrače. To je, recimo, bio je to Džemaludin Mušović, najpotentniji igrač, mladi, 22 godine, Zvezda ga je zvala, oteo ga je Hajduk. Došao je Holcer iz Radničkog, iz Niša, Bardić, dolazili su kasnije Mešković iz Tuzle, Brane Oblak iz Olimpije, iz Ljubljane, a u međuvremenu je stasala ta generacija s kojom je počeo raditi Biće Mladinić, kasnije Ivić nastavija, i to iz te generacije su jedan po jedan ulazili u prvu momčad. To je priča za film, jer zašto? Zato što treba znati da su tada igrači odlazili u inozemstvo sa 27-28 godina. Prvi igrač koji je otišao sa dozvolom iz bivše Jugoslavije bio je Bernard Vukas, koji je otišao u Bolonju 56. godine. Kasnije igrači su odlazili sa 27-28 godina, tako da su ovi mladi igrači Hajduka, juniori, u to vrijeme Ivićeva generacija, Mužinić, Šurjak,
Jerković, Peruzović, Boljat, Žungul, svi ti mladi igrači su postepeno jedan po jedan ulazili, Ivić je forsira i stavlja i oni su na primjer stasali uz nadovezu Hrevnjaka, Mušovića, Holcera, sve iskusni igrači. To je bio put koji je Hajduk napravio i izgledalo je da je to pravi put i danas svi tumače i pričaju kako moraju igrati naša dica pojačana sa nekim najvažnijim, sa pravim igračima, znači pojačani, a ne sa prinovama. Dobro, sad je to tema koja je danas aktualna. Da, ali evo, od tih 70-ima onako čitamo i romantične priče i dan danas, 4 titule prvaka, 5 kupova, kup pobjednika kupova je bilo tada polufinale, četvrtfinale, prvo od 3 za Hajduk Lige prvaka. Kako ste vi doživjeli te, mogu reći, Ivićeve 70-te i općenito? Ma gledajte, ja sam bio stalni novinar Slobodne Dalmacije, radio sam povremeno najprije za Ekspres Politiku, honorarno, oni su me tražili, kasnije sam radio za Večernje Novosti, ja sam dolazio u Beogradu te redakcije, ja sam rekao, i to je istina, dakle ja sam tamo dolazio prepotentno, ako hoćete bi pomalo arogantno i u tom društvu, ja bi njima rekao, vi ste 500 godina patili po Turcima, a sada platite 1000 dana pod Ivićem, jer Hajduk je, kad je Ivić preuzeo Hajduka, izgubio prvu utakmicu 3-1 protiv Crvene zvezde, kasnije je dobio sve utakmice i Partizana i Dinama i Crvene zvezde u te 3 godine koje je Ivić vodija i Hajduk je treba svoju triplu krunu. Znači 73. 74. 75. dupla kruna, 75. 76. Kup, ali su opet, i to je bila jedna od tih famoznih već legendarnih otmica Hajdukove naslova prvaka u zadnjem kolu, ne znam koliko to znate ili pamtite, ali u zadnjem kolu su igrali Hajduk protiv Beograda na Karaburmi, a Partizan protiv Olimpije u Ljubljani i bilo je rečeno da se utakmica mora početi u isto vrijeme, međutim ovi iz Partizana su uspjeli dogovoriti sa Olimpijom. Na Olimpiji su igrali neki igrači koji su sad, da to ne ispadne nešto nacionalistički, ali igrači koji su Srbi i koji su htjeli pomoći Partizanu. Rezultat je bio, Hajduk je izgubio utakmicu, igra je 1-1 sa Beogradom, da su pobjedili, bili bi prvaci, jer su imali bod viška. Međutim, igrali su 1-1 i čekala su utakmica za Bežigradom i u 90. minuti, poslije 90. minute, Bjeković je zabija gol i Partizan je pobjedio i tako je postao prvaka, a Dušan Maksimović, sudac koji je vodio tu utakmicu, je to namjestio. To su poznate stvari. Cvitković, mladi novinar televizije Zagreb, došao je u Ljubljanu da snimi tu utakmicu, znači za sportski žurnal, za sportski program televizije, došao je tamo da snimi ambijent i šta znam kako se događala ta utakmica u Beogradu. S druge strane se snimala utakmica u Beogradu i u Ljubljani i on je napravio na kraju, to je još autentični dokaz, napravio je snimak kadar koji je neprekinut, kad su suci, pomoćni suci, u to vrijeme morate znati da su suci dizali zastavicu upozorenja sucu glavnome pored sebe, da će digli bi ga zastavicu da bi mu kazali igra se posljednja minuta. Kad su oni digli tu zastavicu i kad se znači igrala posljednja minuta, Cvitkovićev kamerman je pustio kameru koja je snimala sat i snimala šta se događa na terenu. 2 minuta i 52 sekunde traje taj kadar u kome je Bjeković zabija gol. Vika je Toma Kaloperović, daj pusti još ovaj aut, Makso, imaš sve Makso i tako da, to su svjedoci, svi su to tumačili, govorili, ljubljanski novinari su o tome pisali. I kako je izveden aut, svi su se rastvarali ispred Bjekovića i Bjeković je zabija gol i tako su postali prvaci. To je ta titula o kojoj želim kazati da je Hajduk treba imati 3 krune, 3 triple krune, a nisu. A te godine je Hajduk dokazao svoju snagu i veličinu zato što je pobjedio 6-1 Partizana u Beogradu prethodnim kolima i Ivić je tada da izjavu meni ekskluzivno na aerodromu je rekao bit ćemo prvaci ako nam dozvole. To su bile proročanske riječi, a Hajduk je uvijek bio, nije
Oprostite, je li to ta utakmica koji Ivić koji je bio poznat da ne psuje ovako baš direktno, da je tada opsovao bio i malo i razgalio navijače Partizana i to je utakmica? Ma da, to je bilo zanimljivo, znate. Da ih je direktno opsovao zapravo, da. Gledajte, prije početka utakmice igrači Hajduka su, kao što se obično radi, izašli na teren malo da prošetaju travom i šta ja znam, bili su u to vrijeme navijači Partizana, grobari kako su ih zvali, žestoki, šta znam da su oni skandirali šta ste došli, kad ste znali da ste ovdje i tako dalje, jeli? A Ivić, Ivić se njima okrenija i onda je rekao, došli smo vam, da tako kažem, povaliti mater. Kad je on to njima rekao, oni su podivljali, kasnije svi igrači. Interesantna je ta priča, to je jedna anegdota. Ivić je igračima prije utakmice u slačionici reka kako treba igrati, šta će napraviti. To je fantastično. Dakle, Hajdukovi igrači su izlazili na teren nasmijani. Kasnije je Bjeković rekao, mi igramo utakmicu koja njama znači ako mi pobjedimo gotovo je prvenstvo, a oni se smiju, a mi izlazimo u grču. I kad je počela utakmica, poslije 10 minuta Ivić je povuka neke poteze, pomaka igrače i razoružaje Partizana, padali su golovi kao na traci, to je bilo zaista čudesna utakmica. Ja sam tada napravio jednu svoju paradu na koju sam ponosan, znate, ono kad se ocjenjuju se igrači koliko znaje i onda ima najbolji igrač koji je najbolji igrač. Ja sam napisao i svim igračima 10, a najbolji igrač Hajduka Tomislav Ivić. A dajte da vas pitam za Ivića, u jednom ste i vi vašem tekstu se osvrnuli na tu prvu europsku, nije prva, ali jedna od europskih tragedija, to je četvrtfinale sa PSV-om, sportskih tragedija, kada Hajduk pobjeđuje 2-0, gubi 3-0 u uzvratu, da je Ivić tada rekao da je stavio Ivana Katalinića na gol, da misli da bi možda i prošao, da mu je to bila greška. Kako ste i vi vidjeli to? Vidite kako je u to vrijeme, još u nogometu nije tehnologija toliko bila i toliko se nije polagala u pozornosti, znate. Mešković je bio vratar Hajduka, ali on ima jedan problem, ima je akomodaciju oka lošu i on zna primiti golove u noćnim utakmicama. To u Eindhovenu bila je noćna utakmica i on je reagira fantastično u 3-4 pozicije šuta kad su šutevi bili izbliza. A primija je golove iz daleka, lopta je dugo putovala i on ne bi obranio. Da je on stavio Katalinića, to je to, ali tu je bio sudac Linemajer i to je isto jedna famozna stvar. Bio je 11 kazneni udarac, ali Hajduk je bio mali klub, Hajduk je bio, Jugoslavija je tada imala prvu saveznu ligu koja je bila dostojna lige petice, koliko su bili kvalitetni klubovi. O tome nema uopće zbora da je tada se igra kvalitetna, ali ipak je to bila liga koja nije imala tu afirmaciju radi kažem, zapadna Europa imali su utjecaja kod sudaca i bili su oštećeni, ne samo Hajduk i drugi klubovi, Dinamo i šta znali, reprezentacije su bili oštećeni na nekim međunarodnim utakmicama. Tako je ta utakmica protiv PSV-a prošla i Hajduk je doživio neke poraze teške, neshvatljive recimo i pod Ivićem, jer Ivić je bio velemajstor taktike, znanja, pripreme igrača. Međutim, ima jedan problem, a to je da je težište stavlja apsolutno na obrani. I kad smo mi pobjedili, Hajduk kad je pobjedio recimo Saint-Étienne 4-1, tamo se išlo u 60. minuti bilo 1-1, svi su mislili da je gotova, Hajduk je primio još 4 gole i eliminiran. Tako je Hajduk doživio niz tih evropskih eliminacija, prilično nesretnih. Kulminacija je bila ona utakmica četvrtfinala sa Hamburgerom, kad su izgubili u Hamburgu 1-0, Hrubeš je da gol poslije eklatantnog faula nad vratarom Pudarom, a u Splitu je Hajduk dobija 3-2, ali kako se igrala u ono vrijeme je bilo pravilo da je gol u gostima vrijedi i tako je Hamburger otišao dalje, a Hajduk je tada bija momčad, ima je momčad koja je bila spremna osvojiti naslov prvaka Evrope. Da, Ivić je tu sličnu grešku sa Katalinićem priznao i da u ovoj utakmici protiv Saint-Étienne, a da vas pitam sada koliko je on općenito javno sa novinarima pričao o nogometu i van intervjua, van takvih razgovora, koliko se volio družiti s novinarima i koliko je on sa vama konkretno pričao o nogometu van posla. Ja sam sada
pošto sam bio stalno uz Hajduka i stalno protiv Hajduka, kad Ivić postao trener, ja sam o njemu pisao vrlo pozitivno kao treneru juniora. Ivić ima čudesan svoj put, bio je igrač Splita, osrednji igrač Splita, ali igrač Splita koji ima kliker, koji ima pregled, koji ima ideju kako treba igrat, ali je bio jedan dinamični temperament, vulkanski temperament, da tako kaže. Kad je došao u Hajduka, on je recimo sve te juniore tako drila, da je recimo jedan od najtalentiranijih igrača Bonačić, koji je možda bio najtalentiraniji igrač, Ivić ga je odmaka potpustio zato što ga je vidio da puši. Jer Ivić je tražio drill. I tako isto bilo i u to vrijeme Ivić nije ti razgovara s novinarima. On je meni rekao, kad sam ja njemu rekao, daj objasni mi šta ti hoćeš, on je meni rekao, eno ti knjige tamo nauči i šta ću ja tebi prije. Sam ja njemu pomalo objasnio da ja mogu biti njegov glasnogovornik, među navodnike, odnosno mogu narodu rastumačiti njegove ideje i njegove želje. I tako smo se mi sprijateljili i onda je on meni otkriva tajne svoje, tako recimo baš što sam rekao prije ove utakmice s Partizanom 6-1, on je meni pokazao šta će uraditi, kako će poremetiti obranu, jer Partizan je igra čovjek man to man, čovjek na čovjeka, a on je samo pomaka, Žungula sa desnog krila, da kažem, Žungula sa desnog krila na centar fora, Borišu Đorđevića sa centra na lijevo krilo, Šurjaka je vratio u veznog igrača, tamo je stavio na desni bok od stopera, stavio je Peruzovića koji je išao naprijed i odjedanput su ovi igrači Partizana bili nemoćni, jer recimo ti igrači nisu mogli tako fiksirati. Bio je neki lijevi bek Partizana koji je bio ali kad je on došao u sredinu gdje je bio Žongul, on ga nije mogao čuvati. To sad izgleda neka priča, ali to je bilo zaista fantastično. Ja sam to ispričao novinarima na stadionu JNA prije početka utakmice šta će uraditi. Kad su gledali, onda je jedan Čane Đorđević, glavni urednik Beogradskog sporta, rekao, pa ovo kao da gledam drugi put isti film. I onda je vika, tumačija Tomo Kaloperoviću, pa zar ne vidi šta se događa, a Tomo ne vidi jer je Ivić to uradio. Znači Ivić ima tu ideju šta uraditi i kako uraditi, a ovo je meni to priča i ja sam onda to tumačio. Tako sam ja stekao jednu afirmaciju, ja sam naučio nogomet, Ivić je mene podučio nogometu i otkrija mi je mnoge tajne, tako da ja danas, sad da kažem da znam balun. Ja sam ušao u rat s mnogim trenerima jer sam im tumačio ne kako treba igrat, nego šta ne valja. Ja nisam zna i ne znam pripremiti ekipu niti kako bi to trebalo, ali vidim na terenu šta se događa i mogu onda mjerodavno raspravljati o tome šta se radilo, kako se, recimo tu sam ratovao sa Čirom Blaževićem, koji je bio fantastičan trener u pripremi i svemu, ali što se događalo na terenu, to je slabo vidio. On je jedan od onih trenera, imate trenera koji to sve znaju uraditi, ali ne vide, a to je osnovno, ne vide što se događa na terenu. Treba anticipirati, treneri trebaju predviditi kad će se nešto dogoditi, šta je kobno i to spriječiti. Jer mnogi treneri, dosta trenera sve zna, osim nema toga dara. Taj dar je zapravo najvažniji dar trenera. Da vas pitam, da uzmem malo u kontekst vremena koji danas možda nije toliko shvaćen, ali tada bio jedan senzacionalan transfer iz Hajduka, a to je golmana Ivana Katalinića od Southampton i on je kao mlad već došao iz kluba Slaven Trogir sa 18 godina već tada igrao, kasnije postaje jedan od najtrofejnijih u sportskoj obitelji Hajduka, ali on odlazi u Englesku. Ne najtrofejniji, nego najtrofejniji što se tiče karijere. Da, ali on je otišao u Southampton tada. Kolika je to bila senzacija i šok i kako je uopće došao od toga, ako nas možete malo to podsjetiti na to? Gledajte, prvi igrač iz bivše Jugoslavije koji je krenio u englesku ligu, u prvu englesku ligu koja sad zove u englesku ligu, prvu englesku ligu bio je Golac, bek Partizana koji je otišao navodno na studij u Englesku i on je tamo zaigrao. Tada je vrlo mali broj ljudi iz Europe dolazio igrati u Englesku i meni se čini da je
tada Katalinić bio jedan od rijetkih, svi su se čudili kako to oni uzimaju golmana i vratara, jer vratari teško dobijaju svoje mjesto u transferima, teško oni lakše uzeti igrača koji može igrati nekoliko pozicija nego vratara. Znači vratar mora biti apsolutno siguran za transfer. Kad je Katalinić otišao tamo, svi su se čudili kako su ga oni uzeli. Katalinić ima nadimak Banks po engleskom vrataru zbog svoje hladnokrvnosti. On je isto tako čeka svoju šansu kad je došao iz Trogira, bio je u prvom planu Mešković, kad je Mešković otišao onda je Katalinić branija. Katalinić je dugi niz godina branija i otišao je u Englesku. Kad se vratio iz Engleske, opet je branio u Hajduka, ali bio je treći vratar. Kasnije se pokazalo da je to je bio senzacionalni transfer zato što su uglavnom igrači iz bivše države odlazili ili u Njemačku ili u Francusku. To su dvije lige u kojoj su najviše igrača odlazilo. Rijetki su otišli, bili u Italiji. U Italiji je bila Superliga i Španjolska i Engleska. A vaše sjećanje na Slavišu Žungula? Kakav je to bio majstor? Žungul je bio čudo od igrača. Kako ga Ivić stavija u prvu momčad, on je u 12 godina, znači ne u 12, pardon, od 73. do 78. dok je bio, znači 6-7 godina tih, bio prvi strelac Hajduka. On je imao osjećaj za gol, to je bilo nešto nevjerovatno. Kako se on zna ubaciti, kako je on zna pretrčati svoga čuvara, njega se nije moglo kontrolirati. Međutim, on je bio igrač, bio čovjek koji je, ajde da tako kažem, dijete s majkom je bio i došao je u Split iz Požarevca, nije imao lako djetinjstvo i on je htio šta prije zaraditi novce. To je postigao na način da je napustio Hajduka te godine kad je Hajduk bio posljednji put prvak u bivšoj Jugoslaviji 78-79. Otišli su iz Hajduka, prethodno su Ivić je preuzeo Hajduka ponovo, prethodno otišlo 5 igrača, među njima je Žungul pobjega u Ameriku igrat mali nogomet, otišao je sa dozvolom Hajduka da nastupi na nekoliko turnira tamo, međutim tamo je ostao i dobio je kasnije parnicu protiv Hajduka, tako da je tamo ostao i postao jedan od velikana indoor nogometa. Ima tamo Žungul Dej je bio, uglavnom to je bio igrač koji je pravio razliku. Svi drugi igrači su, mnogi igrači Hajduka, recimo kao moj prijatelj veliki velikan Dražen Mužinić, bili su takozvani ansambl igrači koji su djelovali u okviru momčadi. Međutim, Žungul zajedno sa Jerkovićem, koji je bio fantastičan režiser, fantastičan igrač, fantastičan kreator, oni su bili iznad toga i oni su bili ti koji su pravili razliku i znali rezultat pretvoriti. Vukas, svakako što sam rekao da je on bio Messi onoga vremena, to slobodno mogu kazati. Čujte, Vukas igra 2 puta za kontinent, sada se ne vraća na sve te priče o Vukasu. To je bio igrač bilo je čudesno kako je on došao u Hajduka, oni su ga gledali kao igrača Metalca, da se samo čas vratim to, gledali su ga kao igrača Metalca protiv Splita i onda su ga uzeli i stavili su ga na prijateljsku utakmicu, jednu pod tuđim imenom protiv Veleža u Mostaru, onda je on da golove i onda su ga zadržali, kupili su ga za 3 metra štofa, engleskoga štofa, to je dobija za prelaz, ali je kasnije dobija za prelaz njegov otac koji je bio, ima je obrt za dezinfekciju i deratizaciju, došao je u Split i onda su onda je Hajduk njemu namjestio da on obrađuje i čisti te prekooceanske brodove koji su donosili žito i druge stvari u Sjevernu luku u Splitu i tako je Vukasov otac zaradio dosta novaca Hajduci. To je bilo doba kad se to tako radilo, recimo. Sad, Žungul je znači tija po svaku cijenu u inozemstvo, bilo je, Hajduk ga nije pustio i na kraju on to dobija, više se nikad nije vratio, svi su žalili jer je otišao je
sa 25 godina, a u to vrijeme je on mogao napraviti daleko bolju karijeru u Europi, u nekome klubu bi sigurno imao veliku mogućnost plasmana. Gospodine Rejić, 79. je ta zadnja titula prvaka Jugoslavije, ali te 79. otvara se tada senzacija Stadion Poljud, utakmica protiv Trabzonspora i nekako nakon toga Hajduk ne osvaja ni jednu titulu prvaka Jugoslavije u tim 80-ima, iako je imao odličnu ekipu, bila su i europski uspjesi, ali nekako 2 kupa Jugoslavije djeluje premalo za tu generaciju 80-ih. Ma sigurno, sad da govorimo o tome, znate, ambijent je različiti. Stadion Hajduka, novi stadion Hajduka u Poljudu je u ono vrijeme bio isto kao da je sletio leteći pjat, leteći tanjur tamo kako je to. Bio je fantastičan projekt arhitekta Magaša. U to vrijeme se Italija pripremala za prvenstvo svijeta 1990. Znači, kad su se pripremali dobili su organizaciju svjetskog prvenstva, pa dok su se pripremali, radili su njihovi stručnjaci, arhitekti talijanski su dolazili u obilazak stadiona i onda je u Europi stadion broj 1 bio Park Prinčeva, broj 2 Poljud. To je bio stadion koji Hajduku nije odgovarao u smislu tome zato što je to bio aerodrom, odnosno postojala je atletska staza. I to bez obzira ta žestina Hajdukovi navijača, podrška i tako dalje nije se toliko dobro osjećala kao na Starome placu. Na Starome placu usred grada gdje bi došlo 20.000 ljudi, to se vidjelo na 3 metra na 3 metra bili su engleski tip stadiona, bez piste, bez širine i to je bila teško za goste igrati, jer bila je tada fama da su gostujuće momčadi, pogotovo Crvena zvezda, izgubili bodove čim su došli do Knina, jer je od tada do Splita pratila Torcida i navijanje. Taj prelaz je bio koban i Hajduk je protiv Trabzona je odigra prvu utakmicu baš u vrijeme mediteranskih igara. Hajduk je pobjedio 1-0, Boro Primorac je da gol iz 11 terca, kasnije Hajduk prošao dalje. Te godine Hajduk nije dogura daleko, ali Hajduk je ima svoje uzlete pod Zebecom u kupu pobjednika kupova sa nadovezom u kupu UEFA, došli su do polufinala 2 puta i imali su šansu. Kažem, ova Ivićeva generacija u sezoni 80-81. ona je mogla osvojiti naslov prvaka Europe. Gospodin Zdravko, šta vam je teže palo? Taj Tottenham 84. ili Varegem 86. Dva je onako baš tužna poraza za navijače Hajduka. Ma čujte, to je... Ja sam u najavi utakmice protiv Varegema napisao da kako su rekli ovi tamošnji novinari, kaže to je utakmica u gostima takva kao da sjedneš u zubara na sjedalicu, a on ti vadi zube. Tako se osjećaju gosti koji dođu. I to je bila jedna žestoka situacija. Hajduk ima sjajnu momčad, mislim, Sliškovića, Gudelja, braću Vujović. To je zaista se očekivalo da će Hajduk glatko proći. Nisu prošli, a Tottenham je isto bila jedna slučajnost i Hajduk je izgubio zbog opet gola razlike u golu, primljeni gol u Splitu 2-1, Gudelj je tada napravio 11 terac, jedna šašava situacija kad je jedan centaršut, on odbija rukom iznad glave, to je neki oni potez koji se radi nekako instinktivno i Hajduk je primio gol, pobjedili su 2-1, Gudelj je da jedan gol, kad su došli u Englesku, izgubili su 1-0 i bili su eliminirani. Hajduk je protiv Tottenhama igra prvu utakmicu u Europi 68. kad su osvojili kup 67. 68. To je bila jedna utakmica u kojoj Hajduk osjetio što znači i navijači Hajduka što znači igrati u Europi, tako da je Hajduk stalno igrao u europskim kupovima, ali nisu imali neke uspjehe. Velike su to utakmice i kad se igralo protiv najbeznačajnijih utakmica, da tako kažem, to je bilo isto kako u Splitu mi kažemo kad se služi velika misa. To je bio veliki događaj, bez obzira da li dolazi malteški klub ili finski klub ili talijanski klub, ali to su bile uvijek velike predstave.
bez obzira što je ovo Hajduk u zadnjih 10 godina ne može ući, za 14 godina ne može ući u europsko natjecanje, u klubsku dimenziju, u grupnu dimenziju, stalno Hajduk gubi te utakmice i gubi protiv outsidera i to je jedna ukletost, ne mogu kazati, ali to je u stvari krivnja definitivno načina kako se klub vodi, na koji način dolaze ljudi koji vode klub, predsjednici, sportski direktori, treneri, uglavnom to je sve bez prave ideje i dolaze ljudi koji su novaci u nogometu, koji misle sad mi možemo i mi znamo kako ćemo, a de facto nogomet je posebna dimenzija, posebna priča, posebni su procesi. Nije isto voditi jedno poduzeće i voditi nogometni klub. Znate kako je, u nogometu lopta udari, u stativu uđe unutra i ti si prvak, ili izađe vanka i nisi prvak. Tako da nema tu neke zakonitosti, ali su zakonitosti o tome kako treba podizati ekipu. Hajduk ne podiže ekipu kako su naučili, a to je da moraju imati svoje igrače, naša dica, i to je, sad su imali, odmah da kažem, sad su imali ovu situaciju da su juniori Hajduka igrali su finale Lige prvaka i od te momčadi samo jedan ili dva su ušli, a evo sad kad je Olić bira svoje igrače za U21, ili će 6 igrača iz te ekipe uzeo među kandidatima za reprezentaciju. To je nedostajalo više hrabrosti, pružanja prilike mladim igračima, a dovodili su se ovdje igrači koji su, i dovode se ovdje igrači koji su, da tako kažem, škartoci, igrači koji ne zaslužuju, nemaju reputaciju, nemaju kvalitet da igraju za Hajduka. Reći ću odmah da je Zlatko Dalić o tome priča svoju priču, pa su se okomili na njega splitski komentatori. On je rekao, i to je tačna istina, kod nas u Hrvatskoj, Dinamo na stranu, kod nas u Hrvatskoj, kad se uzimaju stranci, onda najprije u svijetu se pokupe najbolji. Od ostataka mi biramo i dovodimo i de facto, i sad to igrači, ovi komentatori neki kao što je Ivković, Tomislav Ivković koji to sjajno komentira, kaže mi zapravo tu ovdje davimo našu djecu i ne onemogućavamo da naša djeca dođu do izražaja, nego se dovode strani igrači. Sad to, kad bi ja sad mora to elaborirati o toj situaciji, kako se to radilo, kako je došao jedan predsjednik iz Osijeka koji nema veze sa Mediteranom, sa klubom, sa osjećajima. To je sad druga priča i tužna priča koja mene revoltira, pogotovo što se događa kao ovo stalno, to je konstanta. Biće Mladinić je rekao jednu filozofsku stvar prije 50 godina, kriza igre da, kriza rukovođenja nikad. Hajduk je ovih svih godina ima krizu rukovođenja, dolaze ljudi koji nisu kadri voditi kluba, ali to je tako, tu su drugi elementi. Sad da ne ulazim u tu, možemo i o tome. Da, mislim, evo, došli smo, vi ste te aktualnosti, ali samo da vam ja kažem sa strane, nekako predsjednik Hajduka, gospodin Bilić, izgleda totalno nedorastao trenutačno i komunikacija prema van je katastrofalna. Nekako je sve sad na leđa, možda i nepravedno, Nikoli Kaliniću, kao da je on i predsjednik i sportski direktor, iako je i on zakazao, pogotovo onaj intervju mi je sporan. Ali dajte mi vi objasnite. Denis, ja ću vam kazati, gledajte. Jadan je Gennaro Gattuso, jer je on njemu obećano da će dobiti igrače i da će dobiti pojačanja, da će se riješiti ovih nekih igrača Hajduk koji su višak i koji su neprirodno u sastavu ekipe. Međutim, Ivan Bilić je došao, čovjek je kada je pasa masline. On je došao, zašto je došao? Kako su ga našli taj Pavelin, predsjednik nadzornog odbora? Kako ga je došao? Našao ga je negdje u Rogaškoj Slatini, nemam pojma. Zašto? Zato što je bivši torcidaš. Nota bene, on je bio bivši torcidaš i žestoki navijač Hajduka, ali on je u nekom vremenu svoga sazrijevanja rekao, ja sam navija za Hajduka, sad navija za Isusa. Znači čovjek koji više nije u balunu, nije u nogometu i ne zna on kako to treba voditi. To je posebna stvar kako se vodi klub. Kalinić je iz igračkih kopački ušao
u fotelju sportskog direktora. Isto je bez iskustva. Ima neka poznanstva i znanja, ali nema reakciju. Možete misliti da je predsjednik Hajduka izašao u izjavu i o tome smo pisali svi. Svi se skandaliziraju da on kaže mi nemamo para za urazne transfere, ali zato moramo prodati igrača. Moramo prodati Pukštaša, igrača koji ima 20 godina, koji je fantastičan talenat, koji ne igra sad dobro zato što ga je Hajduk iskorištava na krivim pozicijama u posljednje vrijeme. Dakle, igrač koji je vrijedija i za koji je kotiran na vrijednost od 10 milijuna eura, sad će Hajduk ga mora prodati za popust. Zašto Hajduk mora prodati igrače? Zato što ima preskupu momčad. Svi znaju da je Hajdukova momčad najskuplja, osim Dinamove, najskuplja u ligi, a ti igrači su dobili prevelike novce. Rezervni vratar Lovre Kalinić, kome se ja klanjam na račun njegove karijere, ali on ipak ovdje rezervni, ima veliku gažu. Svi igrači imaju velike gaže. To je njima omogućio Lukša Jakobušić koji je igra na kartu. Hajduk mora ući u ligu prvaka i kad uđemo u ligu prvaka mi ćemo onda sve novce vratiti, ušao u neke dugove i tako je on doveo. Im bila ideja da dođe Rakitić, da dođe Perišića zajedno sa Brekalom. Kad su došli protiv utakmice, na utakmici prvog kola proljetnog dijela prvenstva, izgledalo je da je to gotovo, Hajduk će biti prvak, Brekalo, i oni su došli, međutim Hajduk je posusta, loše, i tu je recimo kriva ta procjena oko trenera. Trener Karogla nije bio moćan da vodi i sad dolazi taj Bilić, pa dolazi Kalinić, i Kalinić isto kaže nije moja stvar, to je stvar trenera kako igraju. I sad, mnogi komentatori kažu nije samo Gattuso kriv za loše igre. Kad se to tako stavi u novinama, onda ispada da je Gattuso krivac, ali nije samo on kriv. A Gattuso nije kriv, to je činjenica. Nisu mu dali pojačanja i još su mu igrači otišli. 8 igrača je otišlo u odnosu na roster iz prošlog prvenstva. I sad, Hajduk je uvijek ispada, rekao sam vam, kolovozu su u zadnjih 13 godina stalno ispadali iz Europe. Svi su govorili to je do Velike Gospe, ali su govorili, a do Male Gospe koja je 8. rujna, Hajduk je zaostaja za Dinamom 5, 6, 8 bodova i gotovo je bilo prvenstvo. I to se dogodilo 2 godine zadnje, ne, ali ove godine opet se dogodilo, premda su svi računali da će Hajduk sa Gattusom i sa Perišićem, da Perišić ostane, dolazi Rakitić i ovi igrači su ipak godinu dana stariji, morali bi igrati bolje, međutim sve se to rasulo, da tako kaže. A gospodine Rejić, nekako je nadzorni odbor pod udarom i paljbom zadnjih nekoliko tjedana. Što vi mislite o njima i da li je Hajduk hijerarhijski krivo jednostavno posložen? Ma kako ne, šta vi vidim kad mi postavljate pitanje, dajete mi pitanja na volej, dobro ste proučili situaciju. Nevjerovatno je, u nadzornom odboru je 5 ljudi, 4 su iz Zagreba, 1 je iz Rijeke. Jesu neki, imaju, rođeni su u Splitu ili Dalmaciji, ali su ljudi koji nemaju pojma o nogometu. To je ista situacija kao kad je poslije ovoga notornog Kosa koga su odrebatili i postali čao, da su headhunteri, ti famozni ljudi iz nadzornog odbora tražili koja glava može doći za predsjednika Hajduka, pa su našli Jasmina Huljaja iz Galenskog instituta u Rijeci i čovjek je došao, ima je plus to što je rođen u Splitu i drugo što igra u jednom u Lavčevića, odnosno Dalmatinca, to je mali klub gdje igraju, to je druga liga škole nogometa Hajduka. Znači on je na temelju ta 2 atributa došao, bio je 6 mjeseci, vidio di je upao i rekao je oprosti, ja idem ča. I otišao ča.
Sad ovaj bogati Ivan Bilić kaže da se često pita šta je meni ovo trebalo. Pa šta ti je trebalo? Trebalo ti je radi toga što je to velika počast i najveća počast u gradu Splitu kad si predsjednik Hajduka. Nadan Vidošević, koji u ono vrijeme bio najpotentniji političar u bivšoj državi i kandidira se i za predsjednika države, bio je ministar i tako dalje. On je meni u intervju rekao sve što sam postiga, meni je bilo najvažnije da sam predsjednik Hajduka. Predsjednik Hajduka je nešto što je u Splitu uzvišeno, zato što cijeli grad živi za Hajduk. Pa sad ja da vam kažem on kaže šta mi je to trebalo? Trebalo je jer imaš i veliku plaću, imaš sve benefite koje mogu, a ne znaš posao. I sad tu stojiš i pitaš se zašto, šta mi je ovo trebalo? Naravno da ti je to ugodno i da je to dobro i da je to lijepo, utoplo ti je, prema tome ti si tu napravio jedan korak u svome životu, di si nešto postiga i di si neko, ali šta ćeš kad vidiš da nema rezultata? Da ne znaš, jer čino ti objaviš da nemaš novaca za ulazne transfere, a objaviš da prodaješ igrača, naravno da svi ti koji prate, klubovi prate što se događa, naravno da neće da 10 milijuna, nego da 5 milijuna ili možda 4 milijuna. To je, znate u čemu je stvar, Denis? Kupiti igrača je lako. Lako, u čemu se radi? Recimo, vi imate novaca, počnete kupiti namještaj ili nešto, vi otiđete i birate po svojoj platežnoj moći. Ali je najveći štos prodati igrača, udomiti igrača. To je Hajduk je tu propada, Hajduk tu loše radi. Ma reću jedan primjer koji je eklatantan, koji je stravičan, to je nešto nevjerovatno. Borja Lopez je došao iz Barcelone B u Hajduka, doveli su ga i svi su ukazali da je on talentiran i da je dobar igrač, potentan i ja sam isto mislio da je. Da oni došao je besplatno zato što mu je ugovor tamo isteka, njegovom menadžeri su dali strašno veliku komisiju, ali to sad nije važno. Važno je da je Borja Lopez imao ovdje 20.000 eura mjesečno, za 2 godine to je 500.000 eura i još ova komisija koju je dobio, koji je njegov menadžer dobija, znači recimo 600-700 hiljada eura i on košta Hajduka za te 2 godine, kad su ga poslali čak, uzeli su za njega 50.000 eura. Da se takva trgovina radi u nekom poduzeću, nekom privrednoj situaciji, tako dalje, ljudi bi završili u zatvor. Ovdje nema zatvora niti pitanja kaznene odgovornosti, jer oni kažu mi smo željeli najbolje, mi radimo najbolje. To je skuža svi 3 predsjednici, sportski direktori koji su došli, prošli i otišli, svi su otišli, imali su fini život, imali su velike novce, puno zarade, a slabu učina Hajduka. A meni je, kad smo kod aktualnosti, skandalozna akvizicija, evo najaktualnija Bambe, koja će sa plaćama i transferom koštati Hajduk preko 1 milijun eura, a to je igrač kojeg, mislim, u okolici Splita tako je imao i da ne budemo... Denis, nemojte se zaletiti. Ja se slažem s vama, Bamba je došao ovdje, oni su ga skautirali, gledali već 2 godine, kako se tvrdi, može biti da je potentan igraču treba dosta vremena da se snađe, novi ambijent. Znate li, Platini je došao u Juventusa iz Nansija. Došao je u Juventusa i prvi 5 mjeseci su novinari italijanski pisali da je on bidone, ona kanta za smeće. Međutim, on je nakon toga 3 godine bio najbolji igrač Europe. Znači i velikom Platiniju, a svim mnogim igračima, nije da se lako... Ja ne mislim da je veliki talenat Bamba, ali moram zadržati moram biti sustegnut i čekat vidjeti, jer to kako je on da gol protiv Slaven Belupa u Splitu, prvi gol, to je bilo zaista jedna priča koju je rekli smo, bože moj, je li to ovaj igrač? Može biti da će on razočarati, kao što su razočarali mnogi koji su doveli od Ajakova, Benraua, da ne govorim Fera, Avazijema, koji su sve igrače dovodili, Katića, Borevkovića i ne znam koga, Nikoliću, što je bilo svjetsko čudo, svi su mislili, čak vidite, Aljoša Pavelin, predsjednik nadzornog odbora, kaže da je Nikolićius čarobnjak za transfere.
A kad se vidi koliko igrača doveja i šta su ti igrači Hajduku dali, jesu li bili prvaci, osvojili su kup u redu, ali šta su dali i šta je najvažnije, nisu postali dodana vrijednost, nego su postali igrači koji su iz Hajduka i tjerali čak i spašavali se da ih puste kući, da ih maknu, da ih ne bi plaćali. Jer recimo sad ti igrači su masu skupi, ih plaćaju, ih moraju ih plaćati jer inače će dobiti od UEFA, od FIFA naređenje da ih se plati jer ugovore niko od tih igrača nije stavio pištolj na čelo predsjedniku kluba, nego su oni njemu rekli evo ti ovi novci, razumite. Prema tome Hajduk je sad u teškoj situaciji, ne može se, znači taj Bamba, ja ne mogu kazati 100%, ja kažem pustimo to, ali nije Bamba bitan, bitno je to. Došao je Rakitić kad je došao i kad se vidjelo po prvim utakmicama, bez obzira što je još to Rakitić nije u snazi jer nije ima dugo pripreme i tako dalje, to se vidi druga geometrija, vidi se njegova lopta je brza, njegova lopta je predaja, njegove lopte je fantastična. Gurnija je na ove dvije utakmice, Gurnija je 3-4 šanse fantastične, okreće igru. To je sasvim druga geometrija i takvi igrači je dobro došao Hajduka, samo Hajduku fali, kako je rekao Gattuso kad je došao, a obećali su mu i kazali su mu, zato kažem ja da je Gattuso na neki način prevaren, jer je rekao, dovedite mi centarfora da Livaja bude desetka i dovedite mi dva krila. Drugo, sve će drugi igrači u obrana i to će sve biti borba, jer je u obranu je borba, a u napadu je kreacija. U obrani igraš koliko ti srce daje, a u napadu imaš znanje. Prema tome, tu nijema nisu mu doveli igrače i on sad mora s ovim igračima, a sad ide ča puštaš. Jedan od temeljnih igrača, jedan od najboljih mladih igrača. Vi znate da je Perišić ima meniskus, križni ligament, Meljnjak ima križni ligament, Žaper ima križni ligament. To su teške ozljede, a to su igrači koji su bili vrlo vrijedni i Hajduk s njima. Da je Perišić, da je Žaper, da je Meljnjak, da ostane, kad je došao Rakitić, da ostane puštaš, Hajduk je za prvaka. Međutim, Lukša Jakubušić je kazao da to pocrtam. Rekao je, nećemo prodavati budućnost za sigurnost. To je bilo kad je ponuđeno, kad je Bijuk ima ponudu da ide za 5, 6, 8 milijuna, on je rekao ne, Bijuk vrijedi 20 milijuna. Međutim, kasnije je proda, odmah se to prodaje, Hajduk nema novac, onda se prodalo Ljubičića za 2,5 milijuna, Bijuka za 5 milijuna, istina Bog, predali su čudesno Luku Vuškovića za 10 milijuna i sad treba ići sljedeći prodajni artikal i treba biti u izlogu. To je bio Pukštaš, bio je veliki interes za njega, igrač potentan, igrač koji ima 20 godina, igrač koji će sigurno imati veliku vrijednost na merkatu, a oni ga sad prodaju zato što nemaju novaca da opskrbe i da održe svoju momčad na okupu. Jesam li išao predugo i preširoko? Niste, bilo jako zanimljivo. Da vas pitam sada, pred kraj smo razgovora, ali situacija, družili ste se sa svim legendama, pisali o njima manje više Hajduka. Došao je jedan igrač, dijete Hajduka, da se vrati, da bude legenda, naravno Ivan Perišić, a mogu reći otišao je, po mom mišljenju i svojom krivnjom, na izlaz za poslugu, kako bismo to rekli. I kako vi vidite tu njegovu epizodu i da li će mu Split ikada oprostiti ovo? Neće, ali sad ću vam reći. Moram vas razočarati jer sam ja za Jutarnji list napisao u trenutku kad je Perišić došao, ja sam rekao da je Perišić došao u Hajduka iz potrebe. Hajduka je treba, Hajduk je računa na njega da će pomoći mu u kvalifikacijama za Europsku ligu i da će se, ali on je treba Hajduka. Zašto? Jer kad je on otišao iz Tottenhama, on je bio isplaćen iz Tottenhama, došao u Hajduka, kaže za 1 euro ću igrat, onda je neko napisao, pa kako je to sprd, napisao da euro ide za humanitarne svrhe, ali dobro. Dakle, i on nije ništa pokazao. On je, nažalost, igrač koji je imao to. Hajduk je njemu bio alat da se vrati. I on se vratio, međutim, još uvijek to nije ni izbliza onoga Perišića. On je u Hajduka živio kao da robuje, ali on je odmah ima ideju da ide ča iz Hajduka. Naime,
došao je u Hajduka da bi se plasirao za reprezentaciju, da bi osigurao mjesto za reprezentaciju, na njegova prednost. Njega je, istina Bog, Dalić je rekao da će bi njega uzeo i da nije igra utakmice. Znači, otišao je s reprezentacijom, kad se vratio iz reprezentacije, tija je igrat. Njemu ga tu zove reka, znam da ideš ča, da odlaziš, jer ima ugovoru, ako neko plati 200.000 eura do 29. kolovoza, Perišić može otići. Znači, Perišić ima svoj plan i program da ide dalje, da li se vrati u Intera ili otići, kao što se govori, u Barcelonu kod Flika, ili otići u Saudijsku Arabiju, to je sad pitanje. Prema tome, Perišić je tija iskoristiti Hajduka, Hajduk je tija iskoristiti Perišića isključivo za plasman u grupno natjecanje, nije se dogodilo i to je veliki minus i uprave, a veliki minus i drugi igrači su dolazili, vratio se i Štimac i Bilić, Asanović, Tudor, mnogi igrači su se vratili, a nisu se vratili da otiđu, nego su se vratili da završe karijeru u Hajduka i to je možda treba uraditi Perišić, koji je velikan nogometa kome se treba klanjati, vrhunski profesionalac, ali isto nije on to baš došao. Došao je Livaja, vratio se Livaja, iako Livaja nikad nije bio igrač Hajduka, to je, nije odigrao neke utakmice, nego je otišao kao junior, kad junior je otišao u inozemstvo, proda se, prošao mnogo klubova, ali se vratio i postao ključan čovjek. Istina Bog, tu sad imam nekih pitanja oko njegovog nekog ponašanja i tako dalje, međutim, on je neupitna veličina hrvatskog nogometa. I moje zadnje pitanje, da završimo malo i sa ljepšom, opuštenijom temom, vaš odnos sa Slavenom Bilićem. Ja sam čuo jedan ovako i razgovor gdje je vas on naveo kao, možemo reći, sportskog oca, drugog oca, uz najveće moguće epitete. Ma dobro, pretjerano je to tako kazati. Ja sam bio prijatelj sa njegovim pokojnim ocem, zajedno smo studirali pravo i profesor Bilić je bio jedan jako pametan čovjek, zaljubljen u svoga sina i koji gura ga je, znate kako to ide kad želi da, on je bio talentiran i bio je igrač, međutim Slaven Bilić je prošao jednu svoju tešku ali težak period kad nije imao mjesta u ekipi, kad je morao otići u Primorca, u Hrvatsku ligu, u nižu ligu, pa onda u Šibenika, pa onda je dolazio u Hajduku odigrati neke utakmice, jer je u to vrijeme bila dvojna registracija, pa bi onda igrač mogao igrati za Šibenika, vrati se u Hajduka, igraje 3 utakmice u Mostaru, u Nišu i u Skopju. Na svim tim utakmicama Hajduk je ostao neriješeno i Bilić je dao gol. Tako je Bilić Nane došao u Hajduka. On je igrač koji nije ono bogom dani talenat, ali on je igrač koji je izvanredno pametan, on je taj igrač koji ima anticipaciju, koji čita igru, on je krakat i to pametan, inteligentan, zna pročitati, zna svoje dimenzije, čovjek koji je osim toga obrazovan je, završio je pravni fakultet, prema tome nije on je jedan čovjek koji ima mjeru, koji se ne razbacuje, koji je, kažem, pametan i u životu. I što se tiče mene, ja njega volim i ja sam na neki način njemu rekao kako će se razvijati njegova karijera. On mene ne sluša on mene, ali voli razgovara sa mnom, jer ja imam neka ta iskustva, ima neku elokvenciju da mu neke stvari na svoj način dočaram. I zaista on imat njega za prijatelja, to je privilegij, moj privilegij, isto tako mogu kazati da se on ponaša zaista izuzetno korektno. Žal mi je što ovako doživljava te neke otkaze kao što je ali čujte, i otkazi su bitni dio trenerove karijere. I samo za kraj, gospodin Rejić, da vas pitam, kako je bilo biti na Poljudu 94. 95. i dan danas kad vidim taj video, malo nerealna scena, izlazi Doris Dragović bosa pred Torcidu, pjeva se uoči utakmici s Ajaxom, jedna atmosfera na Poljudu koja je tada bila nestvarna i Hajduk je i tada bio blizu protiv jednog velikog Ajaxa i nekako zadnji veliki baš uspjeh Hajduka u Europi. Uopćenito Hajdukova publika, Hajdukovi navijači su velika prednost Hajduka. To je zaista jedna odanost koja je nemjerljiva.
naravno da rezultati sada ne prate i to je tuga, jeli ovi iz Torcide, oni plasiraju svoju jednu ideju, kaže kako to, rezultat je trend, a bitna je ideali su vječnost, da. Da, razumije, i sad, ali vidi se da kad rezultata nema da i oni polude. Protiv Dinama u polufinalu kupa izgube i Hajduk izgubi utakmicu, oni provale u teren, sruše sjevernu tribinu, dođu, ali i sad ne protestiraju protiv Hajduka, nego idu tući i napadati igrače Dinama koji bježe. Sada kad je bilo protiv Rosenborga, onda su Rosenberga, oni su upali i tili su napast svečanu ložu, rukovodstvo Hajduka. Osuđujem svako nasilje i to kako Torcida se ponaša, kako Torcida navija, to je za naklon, međutim smeta mi to i smeta mnogima, ali to oni ne popuštaju, te bengalske vatre, te petarde, pirotehnike i tako dalje, dokazuju svoju silu, dokazuju da i niko ne može ništa, ali to je tako, oni su jači od Hajduka i oni znaju da je Hajduk je njihova ljubav, ali Hajduk je njihov privilegij. Oni neće da se urazume što se toga tiče. Tada atmosfera 94. 95. Hajduk igra te utakmice, pa to je bila predstava i to su najljepši doživljaji onoga koji pati za Hajdukom ili za klubom ili za reprezentacijom, te uvertire u utakmicama. Ti doživljaji kako se događa, kako se dočekuje, kako svi pjevaju Dalmaciji, to je nešto fantastično, moraš biti ganut. Kasnije rezultat možda i nije dobar, kasnije rezultat razočaravajući, ali taj doživljaj s početka utakmice, to je nešto plemenito i to je nešto najljepše. Gospodine Rejić, hvala vam puno što ste odvojili vaše vrijeme. Bio je zaista dobro, oprosti ako sam išao negdje u neke izlete da me misao vodila na neke druge stvari, ali htio sam pokazati samo jednu stvar, a to je Hajduk je za grad Split i za Dalmaciju, a onda i znatno šire jedna veličina, jedan doživljaj koji samo Hajduk može priuštiti. Šteta je da su ga ovako ruinirali i to oni koji ga vode. Znači, od udruge naš Hajduk koji biraju nadzorni odbor koji nemaju pojma di su došli, a koji se zadovoljavaju i sretni su što su postali netko, kad su postali članovi nadzornog odbora, onda oni biraju trenere, predsjednika, predsjednik bira trenere, kako tu ide, pod Jakobušićem 6 trenera, 8 smjena, 6 trenera, dovodili su neke trenere koji apsolutno ne stoje, a da ne govorim o Ivanu Kosu i njegovome adjutantu Mariju Branku koji su dovodili te trenere koji apsolutno ne stoje ovdje. Loše je to bilo i sve će to trajati tako dok Hajduk ne uvidi da je najvažnija stvar njihova dica, da moraju dizati postepeno ekipu, da se ta mora ekipa podizati. Šta ću sad da ja govorim, majko moja, da je Hajduk ima situaciju da vidi u Splita 7 igrača, od Zagorca, Rahmanija, Majstorovića, Redića, Jakića, Šutala, 7 igrača imaju u momčadi u Splita da ih uzmu, a oni idu u Dinama, u Osijeka, prodaju se vanka. Prema tome, nisu tražili igrače u Bosni i Hercegovini, negdje po Hrvatskoj, šta znam, pa i dovodili, nego su dovodili neke igrače, ko zna odakle, koje su plaćali i za koje ko zna kako se to događalo. Evo ga, oprosti što sam sad opet išao u eksploziju jednog moga nezadovoljstva i nesreće, ali to je tako. Međutim, ja sam sretan čovjek jer sam s Hajdukom doživio najljepše stvari, toliko prvih mjesta, toliko triumfa, toliko užitaka da je to nešto najljepše. Ova današnja generacija i današnji ljudi su tu hendikepirani i oni se mogu samo prisjećati toga i vjerovati da se to dogodilo. Gospodine Zdravko, svako dobro i hvala vam. Ajde, zdravi i veseli bili.